Ikorion luegelegela kisegwela rio Osokoni kalo konyebe koma megwela sinoi kanwa ikidiokus na gwelak. Pwede asitunga isibo mameti tumikapu radi tungalo wote ne pata yangari kalai dope daun ye muogo ngesido mebela sekbero kawangina raito mona unu doka pana bongo vitamina kodo so vitamina do beda tam bisa vitamina re konye kodo so vitamina do je muogo memogelosi inerto sagwela naraka luchieda aiki esine le maragwe loto jo alu samoite maragwe tumuni jo pole bei do bi bongo jo neda ichana situnga mamtunga pedo to sagwele maragwe raido je boy kide maragwe gwela rikoko yuni are wongoni kan je bakili kumna kaisare bono bongor do jo rekwae esa tuni sineja seja pagalu toma jera tunis langiri no ikedane jas ko ngale gwela edwelite Yasin elobu agwela naran lo ikorion ngesitete mit eipone lo ejata riti Yasin Osokoni kalo karaida ikidio ka gwelak atemasi ikompera ngono karu ye kakara bana gemo kakara lo eje polo ejara tariboro iche ikeudosi che abongosi pap for example wanyo ni mumwa okakaru ye igwenarese ni sina para kani popo kwenye kokoni angerote kiuna bongoso sina kwa tango sometimes imena sagwela la ujaka sakaenda it depends kada epole bunya customer asora hani na mudunga at least maamero no wale amudonga narai minasa bwana rokawa minate sina kwa tango kwa hiyo kwa diplosa bora sina kwa kenya awali kanyu esbor ne tino ko pana do no at least akamere ke un ko pani position no adepare kulbiasi as lokka ulem minasa bwana dar 18 on kumiare estamina sangane ke ko pana do ko do tepada already era in kumiare kala paraka jevere at least some improvement emudonga the same story imarage inasa golele ko pani adoto no ndapatare keki vere marage da moti so ni cheri esdo ekeki nga pidili ariare okoko isina parakanya don ko pani sina parakanya yare parakanya ni within a short period of time. Kanuka TV East, Patrick Eteu kwa Amuria.